Ovaj dan opština Pljevlja slavi kao svoj dan, dan oslobođenja. A proizašao je iz krvave borbe koju je narod Pljevačkog kraja zajedno sa ostalim narodima Crne Gore i Jugoslavije vodio za oslobođenje od fašizma i njihovih slugu. Pljevački kraj je i narod Pljevačkog kraja ustao u borbu 20. jula 1941. godine i poveo borbu do konačnog oslobođenja. U toj borbi učestvovalo oko 7.500 Pljevljaka, od kojih je 567 poginulo kao borci Narodnooslobodilačkog rata. Pored tih boraca, Pljevački kraj je izgubio i oko 840 građana kao žrtve fašističkog terora i rata koji su stradali u ratu. 92 su ubili Njemci, 182 Italijani, 33 su poginuli od muslimanske milicije, a 1540 je ubijeno od strane četničkih jedinica, kvislinga i saradnika okupatora. Njima u čast opština Pljevlja, Crna Gora i Jugoslavija podigli su 1961. godine na 20-godišnjicu Pljevačke bitke ovaj spomenik u kome je kosturnica u kojoj je počiva 567 poginulih boraca u Pljevačkoj bitci i u drugim borbama, a bili pohranjeni po Pljevačkoj teritoriji. Pored ove masovne grobnice u Pljevačkom kraju, u Pljevljima, na Pljevačkom području postoje još 4 masovne grobnice u kojima počivaju borci poginuli u ratu za oslobođenje zemlje. U Bobovu 92, na Kosanici 42, Kruševu 43, u Šurama 27. Njima svima danas kad se okupljamo da odajemo počast i podsjećamo se, ostajući pri ideji i opredeljenju da čuvamo tekovine Narodnooslobodilačkog rata i oslobodilačkih ratova za oslobođenje ovog grada, ovog naroda. Tim povodom uvijek odajemo poštu svima, pa zato vas molim da i sada minutom ćutanja odamo dužnu poštu pali za slobodu. Slava im! Dragi građani, ovdje završavamo današnje okupljanje. Danas u 12 časova u sali Doma kulture održava se svečana sjednica Skupštine opštine, pa sam zamolio predsjednika opštine, predsjednice Skupštine da vas zamolim da svi kao gosti prisustvujemo toj svečanoj sjednici. Ovdje se okupljamo 1. decembra u 11 sati i na obilježavanju godišnjice Pljevačke bitke. Hvala vam još jednom i doviđenja. Ispred opštine Pljevlja mi smo danas ovde došli da odamo počast svim herojima koji su svoj život dali da bi mi danas živjeli u slobodi. Mi smo ovde kod jame na Stražici položili vijenac, pomolili se Bogu i zapalili svijeću za sve heroje koji su bili u četničkom pokretu, život dali za slobodu. Također, ovdje, kod spomenika na Stražici, poklonili smo se svim junacima, svim herojima u partizanskom pokretu koji su svoj život dali da bi mi danas živjeli u slobodi. Svi znamo da je, nažalost, u Drugom svjetskom ratu bilo više pokreta koji su se borili protiv fašizma. Na nesreću našeg naroda nekad su i ti pokreti sami među sobom bili sukobljeni. Međutim,
Ljudski život je nešto najvrijednije i mi ne smijemo da prebiramo po žrtvama. Svak ko je dao život za slobodu svog naroda vrijedan je našeg poštovanja. Tako je, ja se iskreno nadam da će 20. novembar biti, današnji 20. novembar, zadnji put da se slavi kao dan opštine i svi željno iščekujemo odluku da to bude 27. oktobar. Smatram da mi kao jedna demokratska i civilizovana država treba konačno da se riješimo svih sukoba iz prošlosti, da konačno u Crnoj Gori dođe jedan dan istinskog pomirenja, ne formalnog nego istinskog, da se zakopaju jedno već te ratne sjekire, da poštujemo jedni druge istinski, da poštujemo i da tako idemo u bolju budućnost.